Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello perlok, mentah namar Bangladesh utba, dengan lech kemput no, mensua perlok kiput kibam utba, mentah pat perlok ngan bam kela mangaya kiput, te perlok lada don pek jongpi kibompat jumelin ban bam kiput, sio ban pet kut ikan video, kenang bap nyoi kumno ban kiam, bat kumno ban shet kiput, te mentah perlok ngan sedang no ban kiam kiput. Let's get started. Karukom ban kemput perlok, ngapenan kamtang uneu bilor ban tep kiput. Tem ta perlok ngan kiam no. Pet perlok kini kiput, pet ngadang yuk tang kendiat. Kasiru kan asap, puja dang yuk tang kendiat. Dari balap pendan kam insektisait pelatrai perlok, kiput kiladuna, dan nak kata usrai. Pet perlok kasiru kan asap, tang baki put pat ngadang yuk tang kendiat. Kiput dan setang kiput jadi sudah. Perlok kum une ukut bam kba. Pet perlok kini kiput kilayaran set hangne hapuk bilor. Mentah kasngi perlok ngawan kemput bat ngawan ablang arta. A few minutes later, Perlok haswa bangan siat ya kiput nyan pentenam shwa ya kane ka Hadien baka kala tenam mentah perlok ngan tepno ya kini kiput hapuk dabor. Hangne perlok nga apswa sipang bat ngan sakatno da kasiang ya kini kiput. Mentah perlok ngan katno ya kini kiput bat ngan bu ya kini kiput hapuk daborit. Mentah perlok ngala debu ya kini kiput hapuk dabor barit. Mentah perlok ngan jerno ya ka kabasa nakane ka dabor barit. Mentah perlok ngan teno sa ka pniang. Namar baka pniang kala i mentah perlok ngan tepno ya kini kiput hapuk rai. Mentah perlok ngan aino sakamlu. Namar bangala dep ai melu mentah perlok ngan kingno ya kini kiput. Mentah perlok ngan tapno ya kene ka jingtap kumba khasan seken bat ngan saking biang ya kini kiput hadin khasan seken.
Menta perlok ngan tap biang ya kene kajing tabat ngan apno hadu arpo seken kenang bakin i bah. Menta perlok piu i bakini kiput kila i. Menta perlok ngan katno ya kini kiput hakane ka selabat ngan sabam ndangal dap kat. Amar kiput kila i. Menta perlok ngan sedang ban bamno ya kini kiput. Bang ha perlok nuput. Sudah bisiam kumya kini kiput perlok. Kapersang ban kiam ilong tiba bang ha. Bam kumya kini kadang ba pin kelan. Bam ek tuntul. Senyum ha perlok. Parlok ko da pitang kunmai hakane ka channel ka jonga singop ha subscribe sa ton on ru yo bell notification nang ba tip ladanga kunmi video tunai singop haru parlok banya like pat share lem syaki parlok jong Blay sibun parlok ngin saya kenduk biang haki wei petki video